Juunbay koyduk. Allah'ım özümüz juun albay, özümüz darat albay, özgöleri bizge darat aldırıp juuntup atkan mezgilde günөөbüzü keçirgin ya Rabbi. Kançalar bizi namazga çakırdı. Kıblany karap gel biz menen namaz oku dedi. Allah'ım biz namaz okuy albay kaldık. Kebir burutaganlarımız hazırga çeyin namaz okubay etişedi ya Rabbi. Özümüz namaz okuy albay, özgöler bizge cenaza degen namazda okup atkanda günөөbüzü keçirgin ya Rabbi. Allah'ım özümüz seni la ilahe illallah dep zikir kıl albay, özgöler bizden atımızdan zikir kılıp bizge soğun arnap atkan uçurda günөөbüzü keçirgin ya Rabbi. Kımbatpa akçalarga temir tulpar alıp mindik, tiyaka beyaka oyqıp kayıp birölerge maktandık. Kerek bolsa uşul temir tulparımızga dağı çıkpay. Jupunu gana taktayдын üstüne suluk jatıp, musulman bir tuğanlarımızın mürüsüne kötörülüp kalgan uçurda günөөbüzü keçirgin ya Rabbi. Özümüz salıp algan uygu, keyde maşırlanıp maktanıp, rahatlanıp tiktegen uyuzge çıkpay, başka biröler kazıp bergen mürüzege jönöp kalgan uçurda keçirgin bizler ya Rabbi. Oňubuzdan atabız, solubuzdan jölöy turgan apabız, aldybızdan jubayыбыз, arkabızdan erçigen perzentimiz ыйлап kalgan uçurda bizi keçirgin ya Rabbi. Okugan namazыбыз menen, tutkan orozobuz, bergen kayrımdуулugubuz, okugan jana ukkan tilavatlarыбызды bizdi kabırdın içinde şerik kılgın ya Rabbi. Kabırdın içinde bizge uşul kılgan ibadatlarыбыз menen bizdi nurdur kılgın ya Rabbi. Kabırdın içindeki munkar jana nakir peristilerinden özüň saktagın ya Rabbi. Sulolorun jengil kılgın. Özüz yatkan bölmöge çıkılbay, özgüler bizge mürze degen bölmeni gazıp bergen uçurda günөөbüzü keçirgin ya Rabbi. Allah'ım jasagan ibadatlarыбызды kemçiliksiz kabul kıl ya Rabbi. Okugan namazlarыбызды, kılgan taat ibadatlarыбызды amal tarazasında salmaktуу kılgın ya Rabbi. Bergen kayrımdуулugubuz menen, tutkan orozobuz menen, kıl köpürekten esan aman beyişki ötkörüp, özüňdün sululuğunda nasip etip, Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine nasip etkin ya Rabbi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kolundan Kavsar susunuğunu içke nasip etkin ya Rabbi. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Firdavs cennetine bir göbölüğünü nasip etkin ya Rabbi. Ya Rabbi lekel hamd. Kema yenbaghi li celali vecik ve azimi sultanik. Allahümme inneke afuvun kerim. Allahümme inneke afuvun kerim. Allahümme inneke afuvun kerim. Tuhibbul afve fa'fu anna ya Rahim. Allah'ım tirүүлүгүндө ата-энесин кашатып, алардын сай сөөгүн сыздатқан перзенттери болду. Алардын тагдырынан ата-энелери небак топуракка чүмкөнүп жатып калышты. Ушул перзенттерге инсаф бер. Ата-энесинин кадыр баркын биле турган кылгын. Аллахым аркасынан өсүп келе жаткан үй бүлөсүн сыйлуу кылгын, барктуу кылгын, ислам ыйман менен жашай турган кылгын. Өтүп кеткен ата-энелердин аркасынан Кур'ан окуп соогун арнай турган кылгын ya Rabbi. Har biribizдің қолыбызға исламдың желеген желбір етіп, дайым Құдайдың бұйрығын атқарып тыйғаннан тыйыла тұрған қылғын, я Рабби. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам сүннетімен жашай тұрған қылғын, я Рабби. Өзің бұйрығанды атқарып, сен тыйғаннан тыйыла тұрған. Сен жақшы көрген орында, сен жақшы көрген іштерді жасап, сен жақшы көрген сөздерді сөйлеуге өзің көмектескен, я Рабби. Allah'ım, кейде üstöke qarız bergenler boldu. Üstöke qarız algandar boldu. Allah'ım alarga insaf bergen. Allah'ım alardı şol aram oydan özüň kutkargın, aram oydan özüň saktagın, yüreklerinden aramga bolgan mahabatty alıp taştagın. Allah'ın yüregine jalan adalga bolgan neslerdi tolturup taştagın ya Rabbi. Jaşoolary buzulup, jaşoolary oyqu tayqı bolup atkan. Kerek bolsa ıyık Ramazan ayda ajraşuu dengeline jetip kalgan musulman bir tuğandarыбыздын үй бүлөsүнө mahabat salgın ya Rabbi. Çırqırap ыйлап atkan jetimderdi, Horduk görüp atkan adamdardın bütbarını özün gömöktöşkün ya Rabbi. Өлköbüzde Allah'ım arğanday taraptan örkündötkün. Okugan namazlarыбызды, tutkan orozolarыбызды, bugünkü bütürgen hatm Kur'an'dardı kemçiliksiz kabul kılgın ya Rabbi. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar ve adkhilnal cennete ma'al abrar. Rabbena faghfir lana zunubana. Rabbena faghfir lana zunubana ve keffir anna seyyiatina ve tevaffana ma'al abrar.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Allah'ım meçitlerimizin için kurup koyboğun. Bardıq meçitlerin içinde kas-kaslı qatar tizilgen, saftardı göbeytken, Müslüman bir tuğan ağa inece karındaşımızın tolturgun ya Rabbi. Allahümme inneke afuvun kerim, tuhibbul afve fa'fu anna ya rahim, bi rahmetike ya erhamer rahim. Allahu ekber. Hurmatlı atalar, hurmatlı ağalar, apalar, ece karındaşlar, dostlar.